شاندێک سەرکردایەتی و شاندێکی سەرکردایەتی ئەنەکەسا لە هەرێمی کوردستانە. بێگومان ئەم شاندا لە پێناو کۆبوونەوە لێرە ئامادەیە. پامنێرمان زەردەشت هەمێ لەگەڵمانە بۆی کە زانیاری زیاترمان سەبارەت بەوە بدات. زەردەشت ئامانج لە سەردانەکەی ئەو شاندە چییە و لەگەڵ کێ کۆ دەبنەوە؟ سۆڤان دەم باشە سۆڤان شخوا دۆ شاندێکی دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومان نیشتمانیا کوردی لە سووریە ئەنەکەسی گەیشتە هەولێرێ ئیرۆ جیڤینا خۆی دووەم دیگەل کۆمیتەیە پەیوەندیên دەرڤە و نونەرێ ئەنەکەسێ di nav ئیتلافا سووریەدا بە ئامادەبوونا سەرۆکێ ئەنەکەسێ ئەنجام دایە لێ دێ هەر جیڤین بەردەوام بە ji bo ku navarokê vê civînê em nas bikin û hatina desteya serokatiya Enekesê bo herêma Kurdistanê dê mamoste Mihemed İsmaîl wekû endamê desteya serokatiya Enekesê û berpirsê ofîsa Porê Demokrata Kurdistana Sûriye PDKSê digelme bi. Kak Mihemed spas ji bo vê derfetê. Hûn îro roja duyem di civînê de ne ji xwe de ji hûn civiyan navaroka vê civînê û hatina we çi ye? Rastî hatina me wê berî niha çend rojekî ba wê ca di hevalê me hatin û êdî civatek me gel şanderê Emerîka hebû li Qamişlo hat ziyara mekteba me hinkî em paş ketin em du hatin civatên me wekû encûmenê taybet hene derbarî karê me hemahengiyê de derbarî کاربارê Kongrê Encûmena Niştimanî Kurdî Komîta Peywendiyê ji derve û têkiliyên gel aliyan hemû aliyan serva xala me bi hevra giştogir bikin serokê encûmenê jî li vê de û komîtê me ji derve jî hatine li vê de hazir bûne civata me ser vê esas ye taybet ji bo Encûmena Niştimanî Kurdî û karbarê wê. Te behsa kongrê kir ti dem hatine destnîşankirin ji bo kongra encûmenê? Wala wekû em diyara giştî destnîşankirî nêzik yanî gerek em na dest bi karê wê dikin û komîtê lîjanê ji bo pêkanîna کنگره چاره پشتی چاره چی نبود یعنی کنگره پنجه اجتماعی کردی سوریه دا. باشه جیبینن و دید گل برپرسین حکومت هری ما کردستان هبن. هیچ تا نخوی هیچ تام کار خوب حال خود کن هنا ندیاره. باشه ناموس محمد جاوه همی تایبت ولاتیان روجاوی کردستان خلکی لسر دانستاندن دناورا پیانکی و انکسی دانه اف دانستاندن کردین ها گشتنه کرد و جیبینه داته بحث کردن یا نه؟ بله اف جی بابتک یعنی براستی ام جی گرنگی آوا دانستاندنا زانن زمینک باش پیدا ببه حتی فتره که راستان دجبر بن پیکرنا هنگ کریاران اج طرف علیه دی ما پشتی دانستاند رسن مساج نبینا ما و جانب امریکی دا و نبینا دیتنا تالیه جناب ممثل شاندر امریکی دیوید براونشتین قامشلوهات مکتبه ما پیشکتنه که باشد و قناغه هده چی وی هم هیوینه گو بلکه بنزیک دست ببه اون وکو انا کسی هیوین و دوان دانستاندران ده هیا؟ والله مثلا نه هیویه و نه خمساریه و نه دلگرمیه یعنی ام حست کن گو تشتکی ملاطه ما ام زانین ملاطه ما حتی کی درجه جاونیره گو اف زمینه که باش پیدا ببه کردی دوره ده گو کار به اب پنابره جاونیرن گو وگرن ولاتی خواه اب خلکی گو دهندر ده چا کار به جانا خبر دوام بکن و تنگاویه گو تی پیش ملاطه ما ام جیوه تقدیر زانن و حتی جمع به جبو ملاطه خوش بو قدیا خواه می تضحیه جی دینن گم کار بن تشتکی باش انجاز بکن دوی داویه در رولا امریکیان چاو گلو خواه راست دتنا بروی مجاره تایبت جبو لهواتنا نامالا کردید ناورا پیانکی و نکسی دا شخوات بحثو هنک بن پیکرنانجی کرجوی آلیفا والله هول ددن يعني امريكان هناك جديه الجموع هي هول ددن جو هبونا الدفري ده جيري ده بكانينا يك رزيكي يك هلوستيكي كردي الدفري ده شيء حتى انا حمي بكاتين ديدش سپاس ساعت خوش سپاس جو ودر فتح شخوا سوفان میفانه میجانی زمان اف هاتنا دسته سرکاتی انا کسی دم جارن گرینگ خود گرک و یک بحثا دم کنگرا انا کسی کو گود نزدیکترین دم داته بحث کردن دی کنگره انا کسی به انجام دادن کود ناف داجی جوات هوان دیگل نونر انا کسی ناف اطلاف ده و دیگل کمیته پیوندین در وای انا کسی هر وها بحثا دانستاندن کردی لوجاوی کردستان ذکر بگشتی جوات برداوام دامن پیش تا امش بو بینران نافرو کیفک وزن باڵێ زەردەشت هەمێ لەگەڵمان بوویت سوپاس بۆ زانیاریەکانت.